Башкорт әдәбияты өсөн 12 февраль иң истәлекле даталардан биреһе булып тора. Сөнки тап бүген ардаклы шәхесебез Рәми Ягәфәр улы Гарипов тыуган. Башкортстандың халык шагыйре, билдәле җәмәгать эшмәкәре, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Рәми Ягәфәр улы Гариповтың тууына 90 ел. Башкорт җәмәгатьчелеге өсөн мөһим дата республика кимәлендә киң билдәләнәсәк. Әлбиттә, дәүләт кимәлендә үткәрелгән саралардан Хәйбулла районы ла ситтә калмаясак. Ел дәвамында төрле иҗади кисәләр, флешмобтар, шигъри конкурслар оештырыласак. Үзәк район китапханаһында Башкортстандың халык шагыйре Рәми Гариповтың тормыш юлына һәм иҗатына арналган «Шигъриятем, күңел саклыгым» исемле китап күргәзмәһе оештырылды. Әдәбият һөючеләребез китап күргәзмәһе аша талантлы язучының тормыш юлы һәм данлы иҗаты менән төпле таныша ала. Үзенең озын булмаган гомер юлында туган телен өсөн янен фида кылган, уны яклауга бар иҗатын багышлаган Рәми Ягәфәр улы Гарипов 1932 елдың 12 февралендә Салават районының Аркавыл авылында туган. Абруйлы шәхесебез бәләкәй сактан китап укырга яраткан. Авылдагы бәләкәй генә китапханалары барлык әдәбиятты укып беткән. Тауган авылында 7-нче классты тамамлагас, Өфөлә аталары фронтта һәлак булган балалар өсөн асылган 9-нчы Башкорт мәктәп-интернатында белем ала. Тап мәктәп-интернатта буласак язучы ныклап шигырьләр, мәктәптә сыккан гәзит өсөн фельетондар яза. Рәми Гарипов урта мәктәпте тамамлагас, Башкортстан язучылар союзы тәкъдиме буенча Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институтында укый. Бында уга әдәбият менән шөгыльләнү өсөн тагы ла киңрәк юлдар ачыла. Китапханаларның байлыгына хайран калып, әдәбият дөньяһына сума. Рәми Гариповтың Ленин исемле беренче шигыре 1950 елда Әдәби Башкортстан хәзерге Агыйдел журналында басыла. 1954 елда сыккан Юридән исемле беренче шигырьләр йыентыгы Әдәбият институтында диплом эше була. Халкыбызның яраткан шагыйре, талантлы һүз остаһы Рәми Гарипов безгә бай иҗат калдырды. Уның шигъриятенең кыюлыгын, тормышсан, тәрән хикмәтле булуын, бүгенге проблемаларга киң яктыртуын без әле ныграк аңлыйбыз. Әлиптең бай дөньяһы, тормышка киң карашы, илгиярлеге һәм күңел саклыгы ысын иҗат мәктәбе. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы йыямын. Янында шул ынйылардан хуш етле бер кәрәк коямын. Шуға ла беләм мин тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Әдиптең 1957 елда язылган Туган тел шигыре бүгенге көнгә лә аваздаш. Әсә телен ярату, үстерү, һаклау һәм яклау һәр заманда ла актуаль булып тора. Үзенең кыска гына гомере эсендә Рәми Гарипов үлемһез әсәрләре менән халкыбыз йөрәгендә уелып калды. Бар булмышын, йөрәк тибешен, туган тел, рух, милләт язмышына арнаган шагыйрьнең иҗаты мирасы үлемһез. Шагыйрьнең әсәрләре яңгы буында милли үзаңны тәрбияләй. Уның илһиярлеге, халкына тоғры киләкләр хезмәт итүе барыбызга ла үлгү булып тора. Үзе кыска гомерле булһа ла, озын гомерле иҗат калдырды.
Рәмидің шиғрияты уның үҙенә ҡарағанда күпкә бәхетлерәк булды. Тере сағында ҡағылып ҡыуылған шағирҙың шиғрияты хәҙер үҙенең тейешле баһаһын ала бара. Уның ысын ҡәҙере арта бара, тип яҙҙы Башҡортостандың халыҡ шағиры Рауил Бикбаев. Ысынлап та, һүҙ оҫтаһы, ҙур талант эйәһе Рәми Ғарипов халыҡ улы. Ул халыҡ хәтерендә. Барлыҡ йыуанысым шиғырҙарҙа, бар бәхетем халҡым телендә. Халҡым ҡалһа, мин ҡалырмын, һүҙем йәшәр әле илемдә. Бөйөк шағир һүҙе, уның аманаты булып, һәр быуындарға барып етер, һәм һәр киләсәк быуын уға тоғро ҡалыр. Башҡорт шиғриәтенең даны булған әҫәрҙәре халҡыбыҙ күңелендә мәңге һаҡланыр. Иң бөйөк һүҙ әле әйтелмәгән, иң бөйөк көн әле ул алда. Килер бер көн, килер ул ҙур байрам, туй яһарбыҙ шаулап урамда. Ул туйға мин, бәлки, барып етмәм, ярһыу атым янып йығылыр. Тик минһеҙ ҙә тулы булыр ул туй, мин белмәгән дуҫтар йыйылыр. Һөйләшһәләр әгәр туған телдә, телгә алыр улар мине лә. Сөнки мин киләсәк менән бергә һаҡлап саптым телем һине лә.